Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz. Eferde bugün yayını ve men sizlerni bugün kim safrımızı tanış etmege isteyim. Bu belli ressam çölmekçi Elvisa Hanım Tatarova. Assalamu alaikum Elvisa Hanım. Алейкум selam Elmas Hanım. Nasılsınız? Как у вас дела? Sağ olun Elvisa Hanım. Elvisa Hanım siz istidatlı çölmekçilerinden biri olasınız ve elbette ki bu sizin icadınızı takip ettiğimiz, görüyoruz ki nasıl siz ilerleysiniz ve ne için çölmekçilik sahası sizin dikkatinizi celp etti? Знаете, я начала заниматься керамикой, лепкой с раннего детства. Мне очень нравился этот материал. Почему именно керамика? Потому что в детстве я всегда занималась мелкой лепкой из доступных материалов. Первые были мои изделия из солёного теста. Ну, будучи студенткой уже, я попробовала и перешла на такой материал, как керамика. Конечно, это природный материал, результат которого после обжига меня всегда восхищает и вдохновляет на новые изделия. Каждый раз после обжига я думаю, как улучшить, какие новые методы применять в своих работах. Каждый раз удивляюсь, что применив тот или иной метод или же какой-то добавив материал, я вижу совершенно, если не совершенно иной, но в моих глазах я вижу новый результат, и это меня вдохновляет возвращаться, вновь использовать этот материал, глина. Elvisa Hanım, mına balçıq, malzeme olarak onun spesifikası, onun özgünlüğü hakkında ne etmeye mümkün? Наверное, самый такой уникальный вот момент, интересный, с которым сталкивается каждый керамист, это то, как преображается глина после обжига. Вот возьмите глину для лепки, она очень мягкий, это очень мягкий и податливый материал. Он очень пластичный, он очень благодарный в работе. Его можно мять и делать с него совершенно разные уникальные изделия. И после обжига, пройдя высокую температуру, керамика, шамот, фарфор, все разновидности глины преображаются и приобретают совершенно иной характер. Из мягкого податливого материала глина превращается в такой звонкий, твердый, прочный. Шамот подобен, например, по прочности камню. Поэтому вот это, наверное, самая такая особенность, когда ты из мягкого, податливого материала у тебя в результате получается очень прочное, интересное изделие. И в том, что глина терракот, она имеет такое свойство, трудно это описать словами, но оно притягивает человека на каком-то подсознательном уровне. Я думаю, что это связано с тем, что по сути, как вот Аллах говорит в Коране, «И создал я человека из глины гончарной». Я думаю, что это связано с этим. Нас всегда будут привлекать и притягивать к себе натуральные материалы, то естеству которой мы, наверное, ближе. Вот Всевышний нас так создал. Поэтому эта вот особенность глины, она меня больше всего привлекает. Elvisa Hanım, siz şimdi Türkiye'de yaşaysınız ve Kırım balçığı Türkiye'deki balçığın neyin fark etti ya da kerametçiler için balçık pek mühim değil? Интересный вопрос. Я, кстати, приехав сюда, я с интересом взяла в руки местную глину, начала осваивать этот материал. В принципе, особой разницы, кардинальной разницы я не почувствовала. Вы знаете, глина — это как милость Аллаха. Это очень доступный материал. Можно сказать, что он у нас под ногами, он всегда рядом с нами. И милость Аллаха заключается в том, что она на всех континентах, во всех регионах. И в каждом регионе человек ее осваивая этот материал, применяет ее и
получает от этого большую пользу, так скажем, для себя, извлекает это из этого материала. Это и посуду мы делаем. Человек издревле делал посуду, глину. Также это и часть жилья, то есть стены, саманные стены, кирпичные, из обожженного кирпича стены. Также крыша, полы тоже саманные мазались. Печи, фурыны, которые мы делали, в которых мы готовили еду. Человек готовил еду, они также сделаны из глины. Посмотреть, вот это милость Аллаха, глина, доступный материал, он везде. И по сути, ну, я не сказала бы, что он крымская глина кардинально отличается от турецкой. Просто восприятие человека и потребности его во всех регионах на разное. Поэтому и меняет ее по-разному. Эльвиса ханым, я бүгінгі күнде сіз насыл... Слышно хорошо, да? Біз яқшы сіздің пек яқшы ешітеміз. Эльвиса ханым, я бүгінгі күнде сіз насыл үсліплерде çalışасыңыз ве ижадыңызда насыл денішмелер yüz берді? Я продолжаю работать в своей технике, техника декоративного пласта. В студенческие годы мы осваивали разные техники. Я пробовала себя и в различных техниках, но остановилась на декоративном пласте. Что, попав в Турцию, я живу в городе Стамбул на сегодняшний момент, для меня показалось самым важным не потерять себя. Вот не потеряться в этом разнообразном мире. И я надеюсь, что я буду продолжать в этой технике работать, совершенствовать ее и дополнять ее, возможно, улучшать, конечно же, улучшать. Ведь путь художника, это все время поиск чего-то нового, поиск нового в себе. Потому что без поиска мастерство художника, оно остается только мастерством. Это художник из художника превращается просто в мастера, регулярно повторяющий хорошие работы и становится больше ремесленником. Поэтому для художника всегда очень важен поиск новых идей, новых методов работы, но при этом оставаться искренним в своей главной идее, своей главной миссии. Эльвиса ханым, кім сізге ең çok тәсір етті ве өжаларыңыз, сіздің ұсталарыңыз, олар кімлер болған еді? Я не услышала. Кім сіздің өжаларыңыз, ұстазларыңыз, олар кімлер болған еді? В студенческие годы мне посчастливилось работать с многими художниками. Токшпур, Ильхамдулля, это и главный мой преподаватель по керамике Рустем Ага Якуб, Аллах рахмет сын, не так давно, в прошлом месяце, к сожалению, умер. Также у меня преподаватель Аллах рахмет сын. Также моих преподавателей Айдер Ага Якубов, Айдер Ага Алиев, многие другие художники. Я очень благодарна им за то, что они щедро делились своими знаниями, щедро делились своими методиками, своей мудростью со мной. Я надеюсь, что в дальнейшем у меня будут тоже ученики, которым бы я могла передать свои знания, свои навыки. Для человека очень важно получать, использовать знания свои и передавать следующему поколению. Эта преемственность, она важна во всех сферах. Ну, вот в плане в сохранении культуры это наиболее важный
фактор. И я еще раз повторюсь, я благодарна Аллаху, что у меня были такие прекрасные учителя. Я, конечно, не всех перечислила, но вот и хотела бы выделить еще раз Рустем Ага Якубова. К сожалению, его с нами нет. И мне даже трудно вот сейчас представить, что я не могу к нему позвонить, посоветоваться. На протяжении всех этих лет после университета мы поддерживали связь. Я звонила, и приезжали, мы виделись и встречались. Получала я советы от него, продолжала. Но, к сожалению, от Аллаха мы пришли, и к нему наше возвращение. Эльвиса ханым, сіз мына шымды ожаларны хатırladыңыз, айтыңыз, сіздің güzel ожаларыңыз olған еді. Ама сіз өзіңіз дәріслер бересіңіз ме, мастер-классларны кешіресіңіз ме? Да, я провожу уроки здесь, в Стамбуле, в своей мастерской. Шукшкур, есть такая возможность. Я с теплотой вспоминаю своих крымских учеников. Они мне иногда пишут. Я только начала преподавательскую деятельность в Крыму. Ну и так получилось, что моя семья переехала в Стамбул. Здесь я продолжаю давать уроки. У меня очень разные ученики, и я надеюсь, что кто-нибудь из них обязательно продолжит заниматься глиной. Обязательно мне очень важно кого-то вдохновить, зажечь, так как это было со студентами с нами, когда многие прошли на факультет искусств и не знали, чем они еще будут заниматься. Кому-то нравилась ювелирка, кому-то нравилась живопись танковая или монументальная. Кто-то очень вдохновлялся от гобелена, от качества, от вышивки. Кого-то очень заинтересовала керамика и гончарка, положим, у нас на факультете преподавалась. Я надеюсь, что на своих уроках я смогу раскрыть талант детей, которые ко мне приходят. Для любого человека, как я уже говорила, очень важно вот этот момент получать, использовать и передавать свои знания. И я благодарна Аллаху за эту возможность, что у меня есть такая возможность, как преподавание. Надеюсь, я буду хорошим учителем для своих учеников. Ve Türkiye hakkında sizden soramağa isteyim. Türkiye'de çölmekçilik sahası nasıl inkişaf etti ve sizin icadınızga nasıl tesir etti? Касательно, что воспринимается в Турции, что здесь популярно из керамики и какая моя керамика, это очень интересный вопрос. И знаете, Масхану, насколько я всегда считала крымских татар восточной нацией, но приехав в Турцию, попав сюда, в эту среду, я поняла, что все-таки эта фраза, что крымские татары — это нация между Востоком и Западом, в полной мере я поняла эту фразу здесь. Все-таки Эмель, основа нашей цивилизации, основа нашей культуры крымских татар, я имею в виду, по большей части это трипольская культура, где нет ярких цветов, где в основном мы использовали травяные красители, у нас нет ярко выраженного розового, оранжевого или фиолетового, красного. У нас приглушенные тона, натуральные красители использовались. Что касается Турции, то здесь в керамике присутствует очень яркая бирюза. Как вы знаете, в творчестве народа, в культуре народа используется как бы основной цвет, который присутствует вот в окружении. Здесь
немного другой климат. Здесь другой климат, да, другая природа, другой ландшафт. И в связи с этим ну, и историческое как бы наследие различное у нас различается. И в связи с этим и орнаменты, и цветовая гамма, она тоже отличается от традиционной крымской от татарской культуры. А, Турки в основном воспринимают, конечно, традиционную турецкую керамику, и это хорошо, и это правильно. Ну и, конечно же, им интересно и мое видение керамики. Я думаю, что много чему можно научиться, использовав какие-то методы, которые применяют здешние мастера, а также им интересно то, чем занимаюсь я, как мое видение керамики, как я это вижу, и как я это делаю. Я вижу этот интерес. Ко мне приезжают в мастерскую турецкие мастера. Они хотят узнать больше о моем творчестве, в то время как мне, конечно же, тоже интересно их видение, их понимание керамики. Эльвиса ханым, я сіз Түркияде чешет сергелерде, яда фестивальлерде иштирак этедіңізме, böyle gibi imkanlar oldu mu? Впервые попав в Турцию, меня пригласили на фестиваль. Таким образом, я впервые попала в Турцию, увидела гостеприимство этого народа и такое многообразие людей, так скажем, потому что Турция, Стамбул — это очень многонациональный, многокультурный город. И многокультурная, я даже сказала бы, страна, потому что территориально она в себе содержит несколько пластов исторических, несколько культур. И мне, конечно, было очень это интересно. И по сей день это очень интересно. Здесь постоянно проходят какие-то фестивали, какие-то фуары, выставки. И мне очень приятно, что я интересна здесь, что мое творчество здесь привлекает внимание. Меня приглашают на различные фестивали, где я с гордостью говорю, да, я из Крыма, я с Крымского полуострова. С полуострова Крым многих это вызывает, я бы сказала, такое недоумение или даже вопрос, а где это? Для меня это самая большая, если не проблема, то мне непонятно, как можно не знать. Ведь для меня Крым — это все, Крымский полуостров. Но многие действительно в Турции не знают, где находится Крым. И я все время постоянно рассказываю здесь, где находится Крым. Ну, это самое элементарное. Кто мы, крымские татары, что мы за народ, какая у нас история. До недавнего времени, всего лишь 2 века назад, у нас была общая история. И какое положение у народа в данный момент, чем мы живем. Им это очень интересно. И видя этот интерес, я еще больше собираюсь идей. Как вы знаете, в Масханом у каждого творчества, у каждого художника есть своя основная миссия Гурьев, как бы основная концепция. Вот я вижу свое творчество, главную концепцию своего творчества — это рассказать как можно большему количеству людей о Крыме, о крымских татарах. Я вижу здесь большой пробел в этом. Я надеюсь, что сегодня об этом узнают 10 человек, завтра 1000, послезавтра 1 000 000. Надеюсь, что у меня в этом получится. Надеюсь, что у меня будет в этом успех. Иншаллах. Эльвиса ханым, öyle güzel gayeleriniz, maksadlarınız, siz erciyetин Kırımны tanıtmağa tırışasınız, isteysiniz. Elbette ki, maşallah sizge aytam.
Ve şunu sizden soramağa isteyim. Bilesizim, aslında ameli sanat bu bir özgün eşyalar ve Türkiye'de mına Kırım Tatar eşyalarına emniyet verirler mi? Bu hakkında ne aytabilirsiniz? Э, Я не... Sizin işlerinizge Türkiye'de merak gösterirler mi? Satın alalar mı? Да, конечно, альхамдулилля, я продолжаю продавать свои изделия. Мне тут материально вы заинтересованы, у меня есть, конечно, но основная, я же, как уже говорила, основная миссия моя, основная идея моего творчества — это знакомство с Крымом, как, познакомить как можно больше людей с этим прекрасным полуостровом. Также я отправляю работы по всему миру и тем самым знакомлю людей с Крымом. В Турции очень большая диаспора крымских татар. Конечно же, у них тоже есть большой интерес к Крыму и к истории Крыма. И в основном мои покупатели, наверное, по большей части это выходцы из Крыма, те, которые покинули Крым 200 лет назад, более 200. Білетіпсіз оларға кенеде Қырымны қатырлатасыңыз. Эльвиса ханым, білесізім, чөлмекчілік сааса қында айтсақ, оле бір, мен білесем бір чоқ чөлмекчілер үшін оле бір мұй меселелерден бірі, бұл бүгінгі күнде Çin'de, yani Kitay'da birçok çölmekçi işlerini yaparlar ve birçok kopyalar var. Bugün her bir işini mümkün Kitay'da görmeke ve o da çok ucuz olacak. Ya böyle bana Çin'le nasıl görüşüyorsunuz? Yani böyle kutlevi işlep çıkaruvlardan nasıl görüşmek mümkün? Onlar sizge keder eteler mi ya da nasıl? Я бы сказала, что, конечно, у каждого творчества, у каждой вещи, имеющей художественную ценность, как бы со временем появляются копии из Китая. Если это вещь, имеющая художественную ценность, интересна определенным людям, конечно же, найдутся люди, которые постараются сделать это намного дешевле, чем положен сам художник, сам мастер. И вот таким вот образом появляются копии из Китая. Но настоящие ценители искусства, настоящие ценители художественных изделий, не копий, всегда найдут автора, и я думаю, что это не проблема, это небольшая проблема для автора. Что касается доступных как бы в денежном плане работ, то это всегда были люди, которые могли заплатить большую цену или меньшую цену. Сегодняшним мастерам, неважно на каком континенте они находятся, будь то это Крым или же Турция, конечно, трудно конкурировать по цене с китайскими изделиями однозначно. Но это не должно останавливать мастера, у него не должны опускаться руки, у него не должно пропадать желание работать. Наоборот, это большой стимул повысить свой уровень, сделать свою работу более уникальной. На самом деле человека обмануть можно, как говорил мой преподаватель, ты можешь человека обмануть только один раз, подсунув ему подделку. Но если только один раз, второй раз он уже к тебе не придет. Слова я его очень хорошо помню, ай дорога. А второй раз он к тебе не придет, если ты продашь ему подделку, копию или там неискреннюю работу. Но если
клиент возвращается к тебе вновь и вновь и покупает, положим, работу уже не только для себя, но для своих родных, близких, то это уже о многом говорит. Значит, а, значит, твое изделие действительно ценно. Эльвиса ханым, я насыл сіз түшінесіңіз эснафчылық, санаттан, ненен фарқ еті? Интересный вопрос. Ремесло и искусство всегда рядом. Но ремесло — это хорошо выполненная работа. Я так себе представляю, что ремесло — это мастерство. А искусство — это всегда поиск чего-то нового. Это всегда идея, это всегда, если художник хочет о чем-то рассказать, хочет что-то новое донести, хочет поведать миру то, что внутри, а не просто скопировать работу или качественно выполнить какую-то вещь, то вот второй мастер, второй художник, он приближается, его изделие приближается уже к искусству и приобретает художественную ценность. На самом деле, любой сувенир даже может иметь художественную ценность. Но, вы знаете, всегда во все времена работы мастеров хороших, имеющих художественную ценность, они, конечно же, имели высокую цену. Но вот и мастерски выполнить, с одной стороны, и сделать так, чтобы эта вещь была доступна, так скажем, народу, да, людям, чтобы она была применяема, востребована, интересна всегда. Это большое искусство вот сделать, преследовать и достичь две цели. Не потерять художественную ценность, при этом качественно выполнить свою работу. Это удается не каждому. Вот так, я ближе к нашему разговору. Я вот сейчас вспомнила Рустем Ага Скибина. У него это замечательно получилось. Он сделал хороший товар, он на хорошем уровне выполняет свои изделия, и они не теряют при этом свою художественную ценность. За это большая благодарность Рустем Ага. Это хороший пример для меня и для многих мастеров, когда можно сделать национальным колоритом хорошее изделие, будь то сувенир или применяемое изделие декоративно-прикладного творчества, но при этом оно не теряет свою художественную ценность. Это большое достижение, так скажем. И каждый может иметь у себя дома и говорить, да, это не подделка, это не работа неизвестного мастера. Это действительно изделие, имеющее художественную ценность. Я думаю, что к этому должны стремиться многие мастера. И чукшкур у многих это получается хорошо, очень даже хорошо. И в этом такие мастера должны обязательно делиться своими знаниями, делиться своим умением, своим опытом. Это очень важно следующим поколениям. Следующее поколение будут знать уже больше и смогут уже сделать больше. Эльвиса ханым, я бүгін сіз насыл лейхалар üzerinde çalışasınız? Насыл лейхалар üzerinde çalışasınız? Над какими проектами работаете? Плохо слышно иногда. Насыл лейхалар üzerinde çalışasınız? Я сегодня, перед тем, как покинуть Крым, перед переездом я окончила курсы Венеры Ханум Курмаевой по орнаменту, по курсы орнамента крымско-татарского. И мне бы очень-очень хотелось бы применять это в своей керамике
Я думаю, в каком русле, как правильно это применить. Я всегда в поиске и на каких-то постоянно в эскизах ищу, каким образом крымско-татарский орнамент переложить на глину, чтобы не потерять вот и свой почерк, свою авторскую изюминку, и чтобы это было интересно и доступно и уникально. Каждый художник, каждый мастер, будь то декоративно-прикладного искусства, должен быть всегда в поиске. Я вот всегда думаю, что я еще могу сделать. И этот, этот совет Рустема Ага, моего преподавателя Рустема Ага Якубова, он всегда советовал уделять своему делу, ты занимаешься керамикой, положим, уделять этому как минимум 2 часа в день. Этот совет ценный я получила еще в студенчестве. И действительно, глина настолько благодарный материал, что всего вот в 2 часа занимаясь этим, через некоторое время я уже вижу, что да, вот какой-то пласт работы уже накопился, что-то уже можно показать, что-то можно уже сфотографировать, что-то можно уже представить. Но как только я оставляю даже эти 2 часа, у меня появляется такой застой. Поэтому я советую очень мастерам, художникам, которые только начинают, на долгий период не оставлять свое дело. Это очень важно. Хоть какое-то количество времени уделять своей работе, своему делу, своему материалу, который тебя больше всего вдохновляет. Эльвиса ханым, çok sağolunuz böyle meraklı sohbet için biz sizin bütün işlerinizde sizge muvaffakiyetler tileymiz ve elbette ki can yürekten sizge minnettarmız. Sayılı teleseyircilerimiz, yayınımızı devam etemiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri İstanbul'dan ressam çölmekçi Elvisa Hanım Tatarova olgan edi. Ve şimdi men sizlerge bir çok halkara festivallerinin, yarışlarının laureatı Evelina Yudel'nin icrasında güzel nağmeni seyretmege teklif ettim. Ondan sonra Evelina Hanım bizlerinin canlı bağımızda olacak. Bizle olunuz. Bizlerden canlı bağımızda şimdi seyrettik Evelina Hanım'ın icrasında böyle güzel nağmeni ve canlı bağımızda bizlerden San Art Akademiyası'nın yol başçısı birçok halkara festivallerinin ve yarışlarının laureatı Evelina Hanım Yudel. Geliniz onu selamlayık. Selam aleyküm Evelina Hanım. Selam aleyküm. Evelina Hanım, siz halkımızın pek istidatlı, meharetli çalgıcılarından biri olasınız ve siz bana domra aleti boyunca konservatoriyanı sonra aspiranturanı bitirdiniz ve elbette ki biz şimdi sizin dinlegende ben öyle bir ayrette kaldım. Maşallah sizge. Çok sağ olun. Ne için domra aleti bilesizim pek seyrek
Öyle seyrek aletlerinden biri ne için domra aleti sizin dikkatinizi? Seyrek olduğu için o aleti seçtim aslında. Uzun biraz hikayesi. Domra seçme sebebim yıllara geliyor. Şimdi küçükken biliyorsunuz bizim ailemizde hep genç müzisyen. Annem müzik öğretmeni, piyano öğretmeni yapıyordu. Babam da akordeon çalar. Kız kardeşim ses sanatçısıdır. Şimdi tabii ki ailece muhakkak bir müzik aleti seçmem gerekiyordu. Piyano da bana o zaman küçükken bile gelirdi ki yani piyano herkes çalabilir. Çünkü bizim zamanımızda yani 90'ları alıyorum. Yani piyano bilmeyen neredeyse yoktu. Hani herkes piyano çalardı, kötü ya da iyi, ama herkes piyano derslerine katılırdı muhakkak ve benim hani orada ben piyano annemden daha iyi çalamam gibi gelirdi bana. Daha farklı bir alet seçmem gerekiyordu. Sonra bir şey de oldu, yani biz Kırım'a taşındığımız zaman 91'lerinde Küçüközen'de aslında çok seçenek enstrümanımız da yoktu. Annem mesela hayal ederdi ki keman olsun, farklı olsun, ama keman öğretmenimiz yoktu orada. O yüzden bir hoca geldi, dedi ki bir domra çalmak ister misin? Ben çok hoşuma gitti çünkü telli çalgılar hep ilgimi çekerdi. Telli sesleri beni daha çok etkilerdi, öyle söyleyebilirim. Ve en çok da tabii ki küçükken bunu anlamıyordum, ama şimdi okudukça, bu aleti sevdikçe, imkanları tanıdıkça daha hoşuma gitti. Çünkü orkestra çalmaya imkanı veriyordu. Piyano solo bir alet, ama domra birçok ansambl olsun, orkestra olsun bana çalmaya imkanı veriyordu. O yüzden domra seçme sebebim budu. Yani hoşuma gidiyordu. Bir de her zaman yanında onu alabiliyorsun. Her yerde aletin yanındasın. Pek güzel. Evelina Hanım, siz birçok halkara yarışlarının laureatı olasınız. Grand Prix'de kazandınız. Bu hakkında lütfen tarif etiniz. Şöyle, baştan tabii ki hemen uluslararası yarışmalarda değil. Önce Simferopol'da domra aletleri çalan yarışmaları da kazandık. Müzik okullarında, sonra müzik uçilişindeki yarışmalarında katıldım. Krivorok şehirde, konservatörde kazandığımda Harkov'da, uluslararası artık, ama böyle domra uzmanların arasında, yani pek çok başka ülkelerde, Beyaz Rusya olsun, Polonya'dan gelen bu domra aleti çalan sanatçılar gelmişti. Onların arasında da katıldım. Sonrası başka bir ülkeye açılmaya başladık. İran olsun, festivallere gittik. Kazandığım ilk Grand Prix İtalya'da müzik festivalinde, halk aletlerin müzik festivalinde gerçekleşti. Orada mandolin çalanlar vardı. Yani İtalya'nın özel halk enstrümanlarının arasında gitar olsun vesaire. Orada ben domrada çaldığımda seyirciler çok etkilenmiştir. Yani çok duygulu bir enstrüman olduğunu söylediler ve ben orada ilk ödülümü, yani uluslararası ödülümü ilk orada almış oldum. Sonrası New York geldi. New York'ta da bir Grand Prix ödülüm var. Böyle severek aslında, kazanmak için değil de bir yer almak niyetimdeydi, ama çok şükür ki bir ödülümüz de aldık. Ne güzel bizim istidatlı vatandaşlarımız var eken ve siz bugünkü günde İstanbul'da öyle pek büyük işler alıp barasınız. Sanat Akademiyası'nın teşkil ettiniz. Nasıl maksat ile böyle akademiyanın açtınız ve bu akademiya nasıl imkanlar açar? Akademiyi biz aslında yeni açtık diyebilirim. 2019'unda açtık bizim okulumuzu. Bu zaman ben 13 senedir Türkiye'deyim bu arada. O zaman da ben Ukrayna Konsolosun Okulu'nda müzik öğretmenliğini yaptım, burada İstanbul'da Konsolosun Okulu'nda. Sonra çeşitli başka bir yuvalarda çalıştım. Hani anaokul, ana çocuk bahçelerde çalıştım, çocuklarla müzik öğretmenliği yaparak ve evde de piyanoları dersleri verdim ki domra ne yazık ki burada çok fazla bana imkan vermedi açıkçası. Hep daha çok kendim çalmaya çalıştım. Yani formumu tutayım diye konserlere katıldım, ama öğrenciler o kadar ilgi çekmedi. Tabii ki haklı olarak burada bağlamalar var, sazlar var, kendi telli aletleri var.
Ve onlar çok başarılıdır kendi şeyinde. Ben piyanoyu öğretmenlik yaparak seçtim. Yavaş yavaş ilgi çekmeye başladı. Benim öğrencilerim güzel bir performans göstermeye çalıştığı için böyle bir büyütmeye karar verdim. Böyle bir okul açalım. Yani daha çok çocuklara açılalım. Farklı bir arkadaşlarımla edildim. Farklı ekibim oldu. Daha çok fazla çocukları alalım. Çünkü tek başına sen fazla öğrenci alamazsın. Ama çok hedeflerim, yüksek hedeflerim vardı. Yani bizim kültürümüz, bizim müzik eğitimimizi aldığımız Türkiye'de daha çok imkan sağlamak için. Yani böyle gelişti ve şu an Sanat Akademi 3 sene var. Biraz pandemi nedeniyle bir kapatmıştık. Biliyorsunuz her dünyada olduğu gibi bir online derslere giriştik ama yine de şu an 100'e yakın bir öğrenci potansiyelimiz yani öğrencilerimiz var ve farklı enstrüman, farklı hedeflerimizde bizim sadece piyano değil, keman, gitar, bale, modern dans, resim derslerimiz de mevcut okulda. Yani müzik aslında tam bir sanat okulu hedefim vardı. Çocuklar sadece bir şey yaparak bence kendini keşfetmiyorlar. Bu yaşta çocuk hani acaba piyano mu çalsam veya belki de dans yapmaya daha çok severim diye düşünebilirler. O yüzden biz onlara her şey denemek imkanları sunuyoruz. Bazen anneler geliyor. Yani benim çocuğum nerede yatkınlığı var? Resim mi yapsın, müzisyen mi olsun? Biz onları yönlendiriyoruz. Ve bu şekilde çocuklar burada kendini hayali sanat duyguları gerçekleştirebilirler. Велена ханым, мәлім алғаны кеби санат бұл пек мурекеп, яғни зор жанрларından biri. Мен білем ки сіз öyle яны бұл usullar kullanasınız, o'zingizde usullar uydurdunuz. Bu hakkında biraz tafsilatlıca tarif ettiniz. Bu nasıl usullar? Aslında bence her iyi bir öğretmenin kendine göre bir özel usullar olmalı. Bu bir tecrübeye dayanıyor. Yani sen bakıyorsun bir öğrenci geliyor, bir çocuk geliyor sana ve sen ona ne kadar çok verebilirsin, o kadar o seni geri dönüş veriyor ve farklı yöntemleri deniyorsun. Bu böyle birden sadece bu kitaptan, bu metottan ben onu yapacağım diye bir şey yok. Aslında biz her şeyi harmanlıyoruz. Yani farklı en iyisi neredeyse orada almaya çalıştım ben hep. Hani çünkü çocuklar da farklı. Hani 10 öğrencinin arasında hepsi birbirine benzeyen bir öğrencim yok. Yani bu çocukta daha fazla bu yaklaşım olur. Diğer çocukta farklı yaklaşımda bulunmak gerekiyor ve bu tabii ki öğretmeninin tecrübesi ne dayanır. Hani önemli çocuğa verebilmek yani aktarmak ne istediğinse onu verebilmek. Yani çocuk alıyorsa demek bu metot uygundur. Demek bu ona faydalı geldi. Benim burada tanıştığım bir metot vardı. Aslında onu tam benim metot demesi yanlış olur. Yani ben onu biraz geliştirdim. Yani ipucu aldım. Ve çocuklarla şöyle bir zorlukla karşı benim müzisyenler beni anlar. Bir öğrenci mesela 5 yaşında veya 6 yaşında gelince piyano çalmaya hayal ediyor. Ama tabii ki bu yaşta bu olmuyor. Hemen böyle notalara basarak sadece bu işler geçirmiyor. Biliyorsunuz bir okuma yazma önce öğrenmesi gerektiği gibi. Biz önce notaları öğreniyoruz. Nota, ritim eğitimi ve çocuklarda bu yaşta en sıkıntı dönem bu. Hani onlar hayal ediyorlar. Hemen otururum piyano başında. Oh güzel bir melodi çıkar. Ama önce tabii ki okuma yazma evvelden gelir. Önce bir nota öğretmesi lazım ve çocuklar da bu aşamayı geçene kadar biraz zorlanıp çekiyorlar. Mesela kimisi diyor ki ay yok o zor ben piyano zor. Piyano sevmiyorum. Aslında piyano zor değil. İşte bu aşamayı geçmek zordur. Ve ben hep arayış içerisindeydim. Bu yaş çocuklarda en kolay, en zevkli, eğlenceli bu müzik teori bilgisini nasıl aktarırım? Ve ben onun araştırmasına girince Amerikan daha iyi bir metodla karşıya geldim. Orada tüm notaları do re mi fa sol olsun hani zil sayesinde böyle rengarenk zillerle, renklerle birlikte çocuklara nota öğretiyorlar. Tabii ki ben onu biraz daha Türk usulüne ve benim öğrencilerime olarak
uyarladım diyebilirim. Yani daha uygun kıldım. Kendi bilgilerimi doldurdum ve çocuklar artık bu metotla bir sene bu dersi aldıktan sonra piyanoya başladıkça artık o okuma yazmayı öğrenmiş gibi oluyorlar ve direkt performansları geliştiriyoruz. El, teknik vesaire ve bu sistem gerçekten inanılmaz. Ben 3 senedir bu zillerle, renkli zerlerle çalışıyorum. Önce benim çocuklarımla denedim. Sonra gerçekten çocuklar artık piyano başına gelince daha bilinçli oluyorlar. Evet bu nota do, ben onu zaten biliyorum. Evet bu ritim şöyle çalınır ve piyanoda sadece odaklanma ve performansı geliştirme oluyorlar. Ben bu çok verimli bir metot olduğunu düşünüyorum. Çocuklar daha hızlı bu zor aşamayı geçebiliyorlar bu metot sayesinde. Pek güzel, pek güzel. Pek güzel usul. Mesela benim için basıl da öyle bir yanı usul. Men şimdi mına fotolarını biz görüyoruz ve talebeleriniz konsert meydanlarda böylelikle sizin talebeleriniz nasıl konsert meydanlarda iştirak ettiler ve mına kaç yıl devamında onlar öyle böyle konsertlerge çıkabilirler? Yani birinci sınıftan sonra, ikinci sınıftan sonra nasıl ola? Şimdi herkes farklı tabii ki. Çocuğun yeteneği var, isteği var. Herkes farklı. Mesela 6 yaşında geçen bir öğrencimizi yarışmaya getirdik. 6 ve 8 yaşında. Orada ödül aldık. İzmir'de Mozart Akademi düzenlenen bir uluslararası bir yarışmada öğrencilerimiz ödüller aldı. Burada Türkiye'de farklı festival olunca mutlaka öğrencilerimi katılmasını isterim. Hani az olsa bile kendini göstermesi çok önemli. Çünkü ben her zaman şöyle derim, bir inşaat fabrikasında taşları siz yaparsınız bir kenara koyarsınız ya, olmaz. Onlardan mutlaka bir ev yapılır. Yoksa onlar bir kenarda dururlar. Müzikte de öyle. Sen öğretiyorsun ama çocuk sadece o sınıfta veya evde çalmaya keyif almaz. Aslında bir sanatçının sahnede keyif almaları sağlıyor ve ben çocuklarımı ne kadar erkense o kadar çabuk sahneye çıkarılmasına imkan veriyorum. Küçük okulda konserler düzenliyoruz, anneleri, babaları topluyoruz, arkadaşları topluyoruz. Çünkü çocuk sanat keyfi aslında sahnede tanır. Hani bu benim mi? Ben bunu seviyorum mu? O heyecanını atıyor. O yüzden elimizden gelindiği kadar çocuklarımızı farklı festivallere yer almasını sağlıyoruz. Biraz pandemi tabii ki geldi. Çok fazla açıkçası konser yapamadık son zamandır. Ama yine de biz online konserleri bile yaptık. Farklı Türk bayramlarında çocukları online'den bile bağlamaya çalıştık bu süreçte. Geçen sene Haziran ayında dediğim gibi yarışmaya katıldı, festivale katıldı bizim çocuklarımız. Şimdi de bu sene de hedeflerimiz var. Şimdi yeni yıl konseri hazırlığımız var. Yani çocuklarımız da elimizden geleni sahneyi ne kadar tadarlarsa o kadar bizim için de iyi, onlar için de iyi oluyor. Pek meraklı ve meraklı çünkü siz herkesini tırışasız. Bir kereden sanağa mına sizin talebeleriniz çıkarlar. Bu da güzel bir usul. Evelina Hanım, ya siz ne çalışkan hocalarınız hakkında ne aytabilirsiniz? Kırım'dan hocalarınız mına sizin akademiyasına kireler mi? Aslında bu çok iyi bir soru. Teşekkür ederim. Ben hatta size söyleyeyim, daha fazla burada Kırım'dan öğretmenlerim var. Bazen bizim Türk öğretmenler burada gelince siz sadece Kırım'dan mı öğretmenleri alıyorsunuz diye, evet diyebilirim. Çünkü bizim okul farklı. Bizim gerçekten eğitim alan zamanımızda bizim insanlar aldığı eğitim farklı Türkiye'den, hele bir klasik müzikte. Ve aslında Türkler de buraya gelince bu yabancı. Biz burada yine de yabancı. Türk olsak bile, Kırım Tatar olsak bile biz onlar için yine de bir yabancı. Onların da hoşuna gidiyor. Çünkü biliyorlar bizim zamanımızda aldığımız eğitim çok daha faydalı ve çok daha güçlüdür. Benim kadromda var. Çok kıymetli, hatta videoda görmüştünüzdür. Birlikte çaldığımız bir piyano eşlik etti bana. Piyano öğretmenimiz var, Zarema Abir. Onunla çalışıyoruz.
çalışıyorum. Hatta öz kızlarım onun öğrencileri, biliyorsunuz. Anneler her zaman çocuklarına ders vermezler. Ben de çocuklarımı ona emanet ettim. Benim 2 kızım da Zarema öğretmenden ders alıyorlar. Bu sene yeni başlayacak Lvov Konservatuarı tamamladığı bir Ayşe Abhayirova var. Mesela o bizim keman hocamız olacak. Vokal dersinde Sevda Mamedova başlıyor. Yani bizim öğretmenlerimizle, Tatar öğretmenimizle çalışmaya tercih ederim. Kiev'de Ukrayna'dan da konservatuarı tamamlayan bir piyano öğretmenimiz var, Ruslana. Onunla birlikte çalışıyoruz. Bizde %80 bizim öğretmenlerimiz, öyle diyebilirim. Pek meraklı. Ya Evelina Hanım, ya klasik muzikası Türkiye'de nasıl ilerliyor? Yani klasik muzikası, akademik muzikası Türkiye'de merak doğurar mı? Zor bir soru. Şöyle, aslında ben 13 sene Türkiye'deyim ve 10 sene önce klasik müzik duyan, dinleyen çok fazla kesim yoktu. Biliyorsunuz İstanbul olsun çok kosmopoliten bir şehir. Farklı bir dinler, farklı ırklar, farklı kültürler ve seviye insanlar da var. Yani kimisi hiç okuma yazmayı bile bilmeyen aileler var. Tabii ki hangi klasik müzikten bahsederiz. Ama şimdi böyle 10 sene içerisinde baya bir aşama görüyorum. Çocukları piyano, keman, flüt, cello gibi bir enstrümanlara eğitim aldırmasını teşvik ediyorlar. Ve klasik müzik tabii ki var. Tabii ki var ama hani mesela daha çok bakarsın şef orkestre Ukrayna'dan, sanatçı Rusya'dan, bizim Beyaz Rusya'dan vesaire. Yani bizim Sovyet zamanında diyebilirim ki hani aldığımız eğitiminin burada kıymeti var ve onlar buna önem veriyorlar. Ama şimdi baya bir ilgi var klasik müzikte. Daha çok mesela ben 5 sene önce daha klasik konsere giderim diye çocuklarımı konser bulamazdım. Ama bunun dışında halk müzik, halk Türk müziği inanılmaz eşsizdir. Çok güçlü bir sanatçılar var. Çok güçlü bir zengin bir bagajı var, repertuar bagajı var. Yani o kadar biraz bariz bir fark var tabii ki. Ямына sizin akademiyasında okuyan talebeleriniz, öğrencileriniz, onların ana babaları neni bekliyorlar? Yani daha çok klasik sanatçıları olacaklar mı ya da nasıl muzikanı siz daha çok öğretiyorsunuz, neye daha çok emniyet veriyorsunuz? Biz farklı öğretiyoruz. Yani bizim halk ezgileri de var. Klasik tabii ki klasikten başlıyoruz. Halkta mutlaka yani farklı popüler şarkıları da söylüyoruz. Yani şimdi burada mesela çok biliyorsunuz Türk dizi çok izlenir. Türk dizi müziği merak uyandırır ve anneler babalar derler ki ya benim çocuğum Çalı Kuşu müziği çalsın veya Muhteşem Yüzyıl müziği çalsın diyenler var. Onları da gönlünü hoş tutuyoruz. Onları da öğretiyoruz. Ama tabii ki klasik müzikten biz tercihimiz ederiz. Hatta ben öyle bir örnek veririm size. Misal veririm. Ben okulda çalıştığım zaman çocuklarda böyle daha klasik müzik üzerinden dinlenme saati yapardım. Chopin'i koyardım, Saint-Saëns'i koyardım. O müzik nasıl bir duygu olduğunu, nasıl bir duygu uyandırdığını onlara anlatmak için. Sonra çocuklar burada servise biniyor. Ve şoför servisçi radyo açıyor ve radyoda Ankara'nın bağları da Ankara. Ben diyorum ya öğretmenim ben şimdi boşuna mı onlara Chopin koydum? Böyle bir ev gülüyorduk. Çünkü herkes derdi Evelina öğretmen klasik müzik bize gösteriyor ama biz servise arabaya biniyoruz, radyo açıyoruz ve orada pop müziği geliyor kulağına. Yani herkes farklı diyebilirim. Yani umumen alganda Türkiye'de daha çok halk ananeleri, pop ananeleri daha çok meşhur öyle mi? Tabii ki onlar şimdi kendi müziği, herkes kendi müziği sever ya. Ama klasik, benim çocuğum Beethoven'i çalardı, sonra gururla bunu söylemeye severler. Yani ikisi, biz klasik müziği aşılamaya çalışıyoruz. Aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklar onu da tanısın. Mesela bizim müzik literatür
gibi bir dersimiz var. Mutlaka çocuklardan Mozart kim, Beethoven kim, onların hikayesi bahsederiz. Çünkü bence bunu ileride müzisyen olmayabilir ya da büyük bir sanatçı olmayabilir. Ama her bir çocuk bunu bilmeli. Şahsen öyle düşünüyoruz. Ve Mına San Art Akademiyasının bağlı nasıl icadi planlarınız lütfen bizlerle de paylaşınız. İnşallah büyük planlarımız var. Bu sene dediğim gibi bir çocuklarımızı yarışmaya götürmeye çalışıyoruz. Piyano uluslararası birkaç böyle geçen sene 2 çocuk getirdik. Bu sene 10'a yakın bir öğrenci potansiyelimiz var. Benim aslında 1-2 sene daha ihtiyacım olabilir ama kendi yarışmaya düzenlemeye bile hayalim var açıkçası. İlk size bunu açıklıyorum. Bunu hani hep dile getirmek zor olur büyük planları ama hayalim o. Böyle bir uluslararası bir festival, uluslararası bir yarışma bizim okulumuzun altında olmasını çok isterim. Bu en büyük planlarımızdan biri. Ve tabii ki çocukları verdiğimiz yani kendi sadece eğitim aldım, ben diploma aldım veya hani Beethoven şarkısını öğrendim diye değil. Yani biz verdiğimiz eğitimi ileride hayatında da kullanabilsinler. Mesela bizim çocuklarımız, öğrencilerimiz biliyorum diğer okula gittiği zaman onlar okulda da sahneye çıkarıyorlar. Bu sanat okulunda öğrenciler var. Onlar muhakkak güzel çalarlar diye. Onlar okulda da farklı konserleri icra ediyorlar. Bu bizim gururumuzdur. Mutlu oluyoruz. Planlarımız büyük. İnşallah gerçekleşir hepsi. Çok sağ olun Evelina Hanım, böyle meraklı sohbet için ve elbette ki biz sizge icadi muvaffakiyetler dileyimiz. Gerçekten de pek büyük işler Siz yaparsınız. de çok sağ olunuz davet ettiğiniz için. Çok sağ olunuz, çok memnun oldum. Biz de sizge can yürekten minnettarız. Çok sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz ve hatırlatan bizlerine bugün canlı bağımızda bizim vatandaşımız birçok halkara yarışlarının, festivallerinin laureatı San Art Akademiyasının yol başçısı Evelina Hanım Yücel olğan edi. Birkaç dahadan biz yayınımızı devam ettirimiz. Bizle